Nin kesngi ke khat pra tarik unai sepra arhajar arpau u MLA ke Juai constituency wailat miki shela chirup wa u MDC ke Juai not u Bright Star Charmang dawai pai ba ke thau sikai soor that ya ke watip kam ke saving threads facer and tailoring hub ke em halom pertu Mihmyntdu ke kong je pali ke waman kam ke in charge yang gani ke thau de onggo wa gani ke thau hikai ke yaki khna ha isor khnang yo ye ki usengki sengkre Wedau ye ki wo penbiang ye wa em kam sula dep sor chwa na mo ki ready made garments haya wa hat. Da pentip ko le wa ya kani ka thau da sedang i sikai ha ka khat vitrik unai chipau arhajar arpawi hei wa da sikai la kam wa pra phaungut ki khanna wai ki rukom sikai ha kani ka thau kan thup ki bunjai na do ki wadang sedang sor ha do ka fashion designing. Ka saving thread stock ko wada tip mit wai kerchan da ka district commerce and industries center Juai. Dan ini pada Muslim dah organisasi kawi ke program ko he ha kata to yo training ya di kontrol yo em ja kasa mongi particular ya kawan em ja ke field ledo osnya su ule ko lo yi ulai training yang ke football osnya su usor yi ulai training yang ke sor yi osnya su pre furniture lagi furniture ikate dan ini proses wo recruit ya kita ki wo ya kita ki coach dan kita ki trainers Kiwau training yang ini kontrol yang ini. Kata to ka 3 month to 6 month course, kawan nakal yang bersorkar daw go coupons. Coupons ko daw chuna ka sorkar hadin ke go through ki data kai khagatu ga district kate mot ki kontrol na do kate ta khagatu ga district kate mot ki nagat kate karta. We ki gini coupons. Teman tu yo bikin coupons ki decide ki jar ki interest ki. Darasnya su ki chat the ki recruit ke the government yang kita lagi dancers, kita lagi trainers, kuman kita dancers, kuman udah tikmit mau udah udah certificate. Ye juga itu kupon siapa PQAP kita, dan nanti yo instead yo train di free. Nado lena itu bukan free itu training ye. Ki wanda kita kupon surat itu sarkar mana kita kupon scheme sarkar suami. Tempat man ko win-win situation hande. Kita ki trainers la yok kre ki pi la yok pi train ya kate ka besap ko MP. Tiba ito pi mus la dan rupa persen ya ko yang pi to kudu pi ko mobile. Yente boy murid ngale johi. Dan ente da ho kudu di ko mobile snya ha kudu di hede ha pi bentag UMK. Hebo check iya di government website. You pair Leba pun singa em di kontrol tu wan senasnya apa ma ya rak kre ya rak konkret tu ina untuk wo suka ni thumi the same le em bagi opportunity na ko support di department put bagi contractual post dengan DSC MPSC emen gini tanggung mana tang yo khut ke the notification yang DSC MPSC lu memang dan MP contractual post tu khut ki ha DC office apa social welfare, apa soil department, department you pair bunti, menguti. Ne bahai de, gua dai wo tiga kata ke por yang icek pentai bunto, umumkan. Dan ini tidak mau perpat di check ke website yang ke district, yang ke West Daerah district, yang ke DC office, yang di department you pair, yang ke health department bertan gua mi lagi post cepat. Nga kata batai yang mau itu gua jemut di kit sokam. In the negative yang the training center ini signature kalau aging dikai negative trainers pening nak pro kalau use kalau pergi opsenki opsenkan melatih mendeteksi ini training yang ini mengenai juga stability. Sekam jolek the main aims yang the civil set and the tomorrow mau pergi lagi products kami kira di garments di sana. Kita tak boleh cuci kan. Mereka nak buat training ni lah di dan sopan ini. Kali lah dia kita juga hari ini fashion designer. Kita di soal lagi ni, like di bawah kami, dan like di soal itu. Jadi ini civil threats sedang kita atau kami lebih benar Oktober ajar apa ni. Dan di nomor tadi Pak Civil Threat, Mrs. Joining Paris, Mr. Samu Onaja, Siam Hagin, Miss Namrod Shokasa. Ini diambil ikut dinamakan Pak Training Center lagi.
Kita ada em buat ni training ini kan mereka hamil, awal kita pas ini training. Ini sih kan fokus yang ini untuk training center yang legit we got 1 year fashion designing course, to add 6 month tailoring course, kemudian baru 3 months tailoring course. Nah, inilah lebih jauh juga. Jadi kita kesini church kita register ikan untuk yang registration Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, Government of India.